Mizo official channel clear tu le ngai thatu zawngzawngte chi bai kan bu ka cheu tunrum chu Dr. PC BXCM thu ziek thalam tak mai Donald Trump pan thiam achang nun le ta amalak dan tur mi te mit fuk na ti kanon chiar chuak do nani thutlang puite impeachment zo huna Trump papolte an lo let le don Joe Biden an hoya mi pui an lim nge an lungai no one is more hate than who speak the truth Plato lalte pani na bung rukchang som paruka chuan lausu an ni lamatang ai chuan ke ni lamatang an tamjok dayasin atia January ni somni atang khan US in thlan to azonga la corrupt bermanga mi hausa ton to billionaire rural big tech anti tele corrupt politician te tang role in an northlin Joe Biden an ni somni pangara warel chunga America le khovel dan kan thlir masa anga maktak mai chu Biden a tinlom pui tu mi pui kholai pung khom hi America ma khon mu turan lom mang hau lo zunia nikuma Trump building ebzonga mongan hlim khum su ba kha alom na program dang mu turawang hle a Mizorama Biden a lam tangte lom na out home po hi hria tura chuang boxi lawa keini chuan lom hle turin du sakna kan hlan ani inbum na tin reng manga Biden a sarkar loading ta hi tharau mi engemaw zat chuan hun thim le sakol lalram intran turangin an lo ral khelviau to ania adik na chin po om mai thei ma se Trump patana thanem ngai tong trai te chuan hei hi atop na alani lova ala zolo kan bei seile nga fak thil lo la thleng tura oma diklo taka sarkar na aru ka ru chuak tu te hi man chua tiamwal phovin an lom don ani mihring te ti thei pialama pathian na tho lo lang tur thlirin bei seinain kan tong trai ala top thei lo ani he suale tha in do na hian setan ka chunga lom su tlumaila ka thole ang ti in tlom hau lovin lalpa chen hun nga kin tong trai an labang chuang lo Christian ni si Biden a tantlat tu te kan la om fo ani chuan an party thil ti tum le an mi zi an hriat lo wang ani ang hria sharing tu te tan Biden a tran ngai na hi a om lo reng ani Donald Trump pakhin thlak impeachment tumna a lo cham le ta tukin jing dar ni nulam khrita khan impeachment ro rel na ni nga na nia pai thlak du tu le du lo tu ten vote an thlaka Democrats lama Republican senator mi pasari anui rea tichuan an member nei sanen somnga le pasari belin somnga pasari in an thlopa Trump palam tang Republican senator rinom mi somli pathumin impeachment no zongin vote an thlak thunga tichuan vote la chu somnga pasari somli pathum ani ta ka wangin pai thlatura an mamo zat vote somruk le pasari Thu Thar muphalovin antum lo zongin thiam lo chanti ran tum Donald Trump chu voi ni ngot thiam changa puan ani le ta ani sual na tho awanga in huat na rak thlak Democrats havin an speaker Nancy Pelosi hova Donald Trump an huat ziale achunga an du chia je hi soina siak lo ram huai devil na tho ani lo chuan heti em hian mi hring a in huat thei em ni le Trump pa huat na hian an ngai tu an ril ru zong zonga lu khat vek mai zunia tharau thiang lim na tho chuan ni lo ti chiang hle ome aro rel kumni chungin ni khat po chol man lovin do ta sual tin reng tia po in an chai boi chara bum na tin reng mangin corruption turu berchelekin dan lo angin sarkar na chu an pong suala ani na taka chuan landslide victory achang tin hrengreng chungin Trump pachuan harsat na eng ma siam lovin miterin lo ang jok takin Joe Biden na tan president ni na akiana tichuan amai na chol hadam ve turin an kholama hota ani mase chol hadam man lovin amel maten constitution dan bo cherok khopin an la beizui ta zelani a hei hi zong a phena lo fui tu setana point a min ti ming che palange ati du mel le setana an ti ming che viawani
kan rama politician te hi chuan heti emin kan in tingai lova kan Christian a hian min lavong thakop ania tuna Aizawl Municipal Corporation in thlan campaign na po hian ka riat phak china chuan tu man an chia an lein lo lo ti hi soingam ni in ka hria Mizoram tluka in thlan na thiang hlim omna hi soiturawang viau mai thei ani dan lova impeachment hi office a thoklai entirnan president changlai paithlang na tura dan siam ania office chu asan to bang to mipa ngai anga to ordinary citizen te chunga man ani ngai lo America ram dan pui point a phal lo ania ma se democrats ho hian ti du lo le ti hre nei lovin an ram dan pui po poisa hau lovin tu mit mai ma veng du lovin an bo che top topa America mi pui za ve dang te dik na le din mun tur hi an pal zu thot renga ma se an tum lo lama eng ma ti thei to lo tura da thatlen wang tura an mi du em Donald Trump chuan avoi ni na tan ne na le thiam chan na adong kop ta thot mai jok ani asoi chetu te chuan chau thu baroa US president to zinga avoi ni impeach som chunani tia timol pho ta viu angan ngai lain mi pui muwa martar din mun an choi sang ani lexia midik le poi soilawani ziati lang tu ani hlau mai chu wangin US president atang to zinga thil ti sual lo voi ni ngot thiam chantir om chun ani thung ti sual nei ni se thiam lo chantir tum tu te hi America rural khol pui House of Representative tele Senator mikorop pui an chiele thriat na te po thir linga de char to eng ma ti hre nei lo khopa mi bol hlo pathian za lo khovel mi pui po za chuang lovin Trump pachu an la beiron luya lali suangin ama mi le sa te ngei poin an phat santa ani khovela ramro pui bernia kan lo ngai san em America khuan dikna hi afam chiang khopa anin tinep zo veka mi pakhat ti tlak tum ringotin an phului lui ringot mai ani ma se chu mi ring America mel maten nung tlak lowan ngai chu pathian mi thlan lalpa khriak thi America tu chesop lu tuk to choi kang le tura pathian mi ruat chu zoram dung le wang ring tu ten anatong trai sakchar char Donald J Trump hi ani lalpa bel ruat le thlan vobiek te kong hi zong alobum bovin ahar sa matin ni Krista angin khen be po atok ta tuna amabak chu Krista angin thole na resurrection chi anita boina chok chuak tu an pu na ne taka pai thla kani Trumpa attorney ukil te chuan Senate dorel na ma ne nan chang le ta apu tulamin January ni ruksang ni somni pakata mipuin Capitol building an be na kha Trumpa fui porwanga boina chok chuak tu anga pu an ni darkar som paruk chungin anukil thlan chuaten helna chok chuak tu pu thluk tumin an beingar ngara ma se mi pui ma Trump athu soi tangin ui benga hlin tur thumu mal an nei si lo chu wangin sarkar in pui capitola lu tho te om dan te an mani Democrats agent antifa ho te thalak le video clip te kha witness atan an vor chuak ani bera chung fin fiana video te la chu an siam chop le edit chop mai ani thu Trump ukil te hian an formul pho chiang hle Twitter manga Trump thu soi te chu athu soi thalai pain an puna point ne na inrem thei tur zongin Trump soi tum lo an soi tira chu tianga an thu fo khom an du dan dana an edit to mangchuan helna chok chuak tua anan pu vel chu ania chu ti chung po chuan an pu anga impeach na tur khopin Trumpan dan abo chelo ti aukil attorney ten ne takin point by point in an votla mi maya dot thu chu thu dikin an votla zela anti that em pakhat chu Democrat savin Trump chu tharum manga bayan tumdan anin hrau sakna tongka zongzong fighting like hell tia fight tura an thu soile an si an lo na record zongzong te chu Senate hall chunga hian anan play ve ta an lipse ne sia chanlet ngai na khrelavin an hoi ringot mai ani Mordecai khailum na tura hamana
leftist Democrats havin Trump chunga tong chia le tharum tho an tum na thu an lo thla na sajia hi soina siak lo Trump thu soyai ro chuan tharum tho tura fui por na thu han ngai koi tu reng om lo lain an mani zokin tharum tho tura an lo ruam man na bol lo pui highline in om ta thunga chu America mi puite khuan an hreta vek mai ani poi soilo ti mual phun tum hi mani mong lim mai an lo ni phata a atak poin an lim renga dan bo che thangan nia an dan bo chiat na sajia khovel ma an pholang ani terengot mai ani president office chu asan nu po a lakhin impeach thei zel ani chuan Obama te Hillary Clinton te po an la impeach lawang ti soi thei ani lo Trump chunga an du chiat em wangin an mani po din mun him lawa anin da ve tareng mai ani Trump an impeach hi dankal unconstitutional ani awangin constitution him turadin Supreme Court Chief Justice John Roberta Trump lam tangpo ningai lo chuan he impeachment proceeding hi akai hruai du lo tlat mai hi mak takani he thila Supreme Court ber enroll du lo hian kan Peter Pelosi ril ru chu atin hual roi ome Trump mai po hlavin an la hle thei der si lawa chu wangin he impeachment hi alo cham chuan US Constitution 14th Amendment manga Trump hian politics khel thei to lo tura ti boite an la tum fo ne soyania ma semi ti chiat tum ringota an thil ti hian lungbang asuve ta sia chawrau ek an thai ve tran ta le Democrats mithen kha chuan Democrats ho hi Democrats antia chumiom zia chu ramhoi ho ti na nia engwang nge heng Democrats ho hian Trump hi heti em an a chila an jim boi luai reng mai le an duang chuan rorelin an du to kin lo sapatal mai sela atal po an tal na ngiang renge Trump an punang chin an mani zokin lalan chua Trump chu Hitler nen khai kin an tumna din huna chin din tirin Biden na chuan dictator ang chin tu ma ron chuang lovin dan thu pek executive order achu atop topa chungte chuan boina achok chuaka US dollar hlutna atlan hiam ngala oil manapunga minway tam takin an eizon na an chan pa a America ramdung le wanga mi puite achok boi nuaya Republican state som pariat lain court lama khingletin Biden na executive order chuate hi kan state a chuan kan mangdon lo an ti tatlat mai ani leftist Democrats ho po an hlimrei big lo ani ome an party propaganda an au chu puina ber CNN president Jeff Zucker ame point he CNN hi abansan don ni chu tuk tin da sari atanga dariat AM vela wartaka CNN atanga Trump panon sei thrin Chris Cuomo sanghi somni pali in thlana Democrats candidate dana dintum New York governor korap tak mai chu athil ti diklo alo thup cover up phriat chu anile sia ama wangin New York chu USA COVID rivaya thi tamna ber state ani pha a mi puilungoi lovin athil ti diklo le mithizat alo thubo wangin khestrip tak ortir turin investigation antidon ani mele chuti lain in thlanlaya vote chingpen tu le officer corrupt tak Catibuk Vari Pennsylvania State Secretary of State po in thlan thu boi wangani lo antimoi hnai na a anha tangin abang ve thuai mai bok California State Governor Newsom Speaker Pelosi va pa po state mi puiten andu lo ema wangin ama ti chuatumin mi puilama tangin signature campaign an beimeka mingziak tungai zat nuai som panga an ting trep to a boruak in thlak tur inmung chho hi kan khra chho zel do ne President Vesi Abulum headquarters po lu phalo chu ama po kan chuat ongin Biden a che dan lo chu tu ten khrechiang ta a anin hria chu tun thleng hian Biden a hian Washington DC a White House alalu alo sipain an la hual khupa barb wearin an la hung khup mai boka ral khatatanga camera nena lo thli reng tu te poin White House chunga mi chengemo
mi chetla vele bo mu turan om lo thu an soi zela ma se atak ang dewa siam chop California state a Los Angeles kho puibula Castle Rock Studio antia khuan Biden hi a office thin ti Telegram lama chun chiang taka soina nual mai ti chuan Biden chu fake White House a cheng ani chu ajin chuak me lo bokin an soya achan pakhata chuan President atana an ruat si pailamin an enkol Air Force One thlona ala chang lova miten Air Force One ang dewa an ngai thei tura rong hnoi chop fake sumdom thlona te zok amang thina ni anti achu awana khoya ma si paiten chi bayan buk du boxi lova mi pui ma po ain lan me lova chanchin bumi te ma interview po apemang lova zona an zo po achang fum fe thei lova soyani a ase chil nok noka atopa common man ti na kalson le dai thin ani then khat soidan an confirm a chuan chanchin bumi te ma lo dinga zona te chang thin tu hi Joe Biden lem chang ama ang taka an chei bolani antile zelani chu camera chik taka lo thira camera a lo zoom tu te chuan alem le atakhi khuawang chin chia bat mark atangin ainlen leiti chanin an lo chin chia zunia adang te po ala tam mai hei hi adikani chuan Biden a pani pakhat chu tarat nei to Biden a zona chang thatei to lo ani a pakhat chu lem chang fake Biden a zona te chang thin tu an nei ni soyani hei hi chu fin fia chian ngai alani wangin rin thuang poin lakal ta sela America President in hungsang taka ding veanga langsi sipai Air Force Navy le Army chakle ro pui tak takten an President le an Commander in Chief atana an lapum lova soilani tlat maite sipai General te atanga thil dang lam thleng thut tura thoi thama an soirik zeu te po hi chiang zo ka fin fia ngai takania henga wangta hian angam tok civil administration bak akhoi meulo emo ni chu o ti lo theipo ani lo Supreme Court in state pathum thubuai reldon Biden adin mun der thong kale February ni som pakwa le ni som ni parukhian ama a anlangai tu adu lo Supreme Court of the United States chuan swing state thubuai Pennsylvania, Georgia, Michigan le Wisconsin te in thlan thubuai ngai tu adona khang state pathuma te khan Trump pakhan vote sing engamosa tatanga nuai chung vel thewa hne na chan nuwa khol maksak tak Dominion khol mangin Trump pa vote te kha Biden a vote an chan tira chuba ka vote chiar zo nuwa Biden a ballot paper sing tel kha aru kinan thun lut le a Trump a vote mu an le pel ma chu an chiar berle trewa ni thum nuwa Biden chu tlingan puangta ani kha khang in bum na le vote ti ching pen na te kha man chua deu vek ani to a Trump a attorney rual Sydney Poeli Lin Ud le Rudy Giuliani ten court lama an thelu Supreme Court in ngai tu du lovin an lo hnol ringot ani kha tu nai ro chuan Scotta sin ngai tu that an tum le ta a alo hnol tu ber Chief Justice John Roberts hian aril ru athak ta emni impeachment proceeding te kha dankal unconstitutional ati tlat awangin Senate dorel na po khan ain rol du lo kha ani boka tuna hian ko ti dan pa ngai anga an rela fin fiena evidence tele thuretu witness te thunen an ngai tua fair takarel ni se khang swing state in thlanna te kha diklo vek le thalle vek thei alania ballot paper diklo zung te kha thiamna bik manga endik na forensic audit le vek turti thu te han peta se tuna President Biden le Vice President Kamala Harris te din munti der thongin anni na tanga mol pho taka pai thlak lo chu maba kan nei lo ko thu hi ala top lova ala nung renga ala kal zel ani amai ro chu ko thu ain lalpa hun thi amalo thlen hun hi kanin ngana tak tak zo kani ti chin che ila heng ba ka hian dik lo taka Biden atlinga an puana Republican state pani Wisconsin le Arizona state atangin in thlan dik lo thu boy khe strip tak an la nei cheu bok henga ta hian leftist demon red how khan
dan pui salavin Biden ati ting turin an chevak kha ni a tuna chuan Donald Trump a polte chuan keini kan che ve to ang o an ti ni thleng ve to do ne Trump a polte zinga ru tak khiu anon te chuan January ni som ni lo tun ma an lo chin thin March ni li hian Trump a hi president atan lom lu le ni turin an be seya keini ero chuan atarik ni a boi lovin lalparem ruat huna in khat le ta jok maila a tha ange Trump a lo ki le na ta na mathar lak na kongpo he impeachment ne na hian a ron hong le ta a sang ni som ni pali president in thlanna le kum sang ni som ni pani midterma house le senate in thlanna ta na in bu seina chu soingai lo ni se tun maya ram chunga buaina sipai thu nei na ne na chingfel tu le dan bo che tu te ram le nam phatsan tu te mana military tribunal sin anchung thu ngai tu aturin thil hi a phen lama a in ruam man na sa to hle a soina hi Telegram le Patriots United te Great Awakening kolom vel atangte hian hria thiam thei tur to khian an soi reng maya chung zinga pakhat chu McCarthyism chungchang ania heyenge omzia le McCarthyism indo pui panhi na hnu loka Soviet Union le China communism alolan lai khan America po communist zirti na le malak na in aron ne ve mayang ti hlo na laka in venan US Senator Joseph McCarthy Wisconsin khan kumsang khazakwa somnga chhobor ve lai khan communist agent dap chuana na thokin investigation ankal pui chur maya US election a hian foreign ram inrolna interference awanga mipui du dan nilova sarkar diklo illegitimate government dinani chuan sipaiten chutiang thil om ngai ani ti fin fian an nei ani bok chuan sarkar diklo phaithla a sipai thu nei na a civil sarkar dik tak din thale turin military code 11.3 an lo siam chu an mang thei ani kan hriat thewangin kumsang ni som ni in thlana khan foreign ram pathum Russia Iran le China te baka Italy Vatican Spain le Germany te enrolin CIA te nena Trump papai thlatura tang havin heng foreign powers te candidate an vote lingani ti hrechiang bertu te chu military intelligence service te annia vote om sa manga Trump panhe taka vote linani nu khan China atanga ballot paper phulu mangin Biden hi vote linani ti te po rin thu mai ni lovin military ten an hrechianga chuba ka tuna hian lawsuit engamozat Supreme Court ngai tu turin thelu ani towa Supreme Court hian dik taka rem chuan tu te mo chu an tlamul pho hleng le lorem le du lo ta sela US sipai Biden a president ni nalapom du lo tu te hi an che chuak to mayangem China communist laka America ram tlu chetur chan chuak tur hian tiero chu kan soipo ani lova US sipai ho tu thren khat thu soi tlem han ta lang zuaila USA sipai ho tu luber General Mark Milley chuan dictator hne na rinom na thu kan tiam lo atibep mai ti hian a soi zuya king emo queen emo tyrant emo dictator ba hne na rinom na thu tiam kan la love atibok inral ring rangin anomta Trump uncensored news from dark to the light in Trump pathu soilak chu pakhachu tuna tang chuan America mel ma ta hian kan thil tum hi an lo khrewe to turani lo min lo ngak chuak thei tur point anin ngai turani bok lo engtika nge kan chet ve don ti ka soilawang ma se kan che ve don khop mai ati chek mai ani heta tang po hian Trump a hian sipai te ne na an chet lak dan tu le a hun tur hi mel ma te lo hriat lok ti ra tum bik lawani lela min an thok zo thokhat ta a keini ve thungo ati hun in her chuak don ta ani tuna an din mun hi thlipui lo tle dona are duk ang hi ni report angai nom don chau mai thei atopa ka soidu chu khutiang Biden na sarkar dan lavadin illegitimate government pai thatur khuan mo phurna naya mala tu turan oma anin peito bok ti hi an thu chu rang te hian akok thlat mai le a hunero chu lalpa thu ani ole khati jong kha
Dr. PC BXCM thuzia kan chia chu thei te chu ania soita kangin United States of America le kan chakloka Burma in thlan ala boi hle maya engtiang chi in nge boruwa khi ein mun chawanga thil lo thleng zelang ti chu hunin la ril zel tura ngaila mizo official channel clear tu le ngai thlatu zawngzawngte in zawai chunga kan loma kan channel la subscribe lo ten min lo subscribe pa min lo share sak turin kan nge na cheu